Anumere baby I will be a mechiachia we anumere. Otebe nka no abomode na wa share live telecast. Bomode a oteme nka na wa share live telecast no. Wa betime nka bia wadaroma. Na wa share live telecast na mame. Obaso amamu se wabaso. O commentia. Na mamu se wabaso. Obaso ano a commenti no wa share. Na mamu se wabaso. Okay. Mekyia mu nyinaa anwummere. Amata Kojapi Asante Ebenezer Ohini Techi Mami Akua Stovite Fiada Akwa Mensa Richard Iva Dubois Obaso ano mate nka Obaso a yo odo nchi aba na mso machi out back Josephine ya Ofori Flora J Elizabeth Odro. Thank you very much. Mom, I believe you are doing well. Sofo Penny Adakwa, Sofo Michiao. Of course, the boss of all the bosses. Michiao Munina Eva Dubois. Michiao Margaret Owusu Secher, thank you very much for your compliment. Nkwan dada ewura mekyia wo kɔne nkwan de obi a wo online bi anim sɛ nkwan nyɛ de but ja obɛn de oni ho akɔka mekyia wo Joseph Opoku. Okay, I've been receiving a lot of messages and the messages it cuts across charity to say I'm gonna be able and the messages cuts across. I've been receiving a lot of messages from across the global world. Okay, so I would love to respond to some few messages. Oh yeah, and at the same time, if you have any message for me, you can actually bring it out. Tony Auchi says he likes me so much. Thank you very much. Yaya Boa, Mary DJ Fee,
Jennifer Numakon. Thank you. A commoner ne kume, a common ne kume. Sheena, how you doing? Yes, I feel now about line so I'm more aquaba. Roger, okay, thank you very much. Mami Augustina. Linda Hansen, thank you very much for the fake deep love. I appreciate your fakeness. Okay. And I J senior say we be aboko. Nana J we be aboko. I saw the paying. And your man could ye ma saw the paying. And from a be a boa and cry no and crofubi and koye more mukra. Dr. Odro says, the blood of Jesus, what does it do in the life of a believer or a Christian? This is a very wonderful question. I will answer you tonight. See, Yesu mojano cry a DNA yema onipa. Okay. Esther Ajimai. Oh, line so I know do comment about na efe. And Elizabeth Andrew. Chiamunina. Teresa Usu. And that Jay, he says, Papa, it's true, Pa. Accra people are suffering. Thomas, a Sylvie. Okay. Mechia munyina and crying for Ijada muche munyina, Misremu, Mechiamu. Mo hemi wa Accra, Accra to be precise. Okay. I've received some message from one Payinibia. Me respecting it so much. Samuel, me ho ye. And then I wanna but too much. Kumasi aye nyunu ena me pamcho and then mo sending me gift nyina me pamcho me da mo asio nyame hira mo bebre me ntime responde mo bebre me pamcho ani die kwaso and then Dr. Odro awie anwumre me hu signal no enipa bebre nipa bebre om dos bebre wala ani so and then om to signal pa and then the mintimi hu say de na be wura amanfo mu sense no mo ye a mistake no mo ye you and then manfo ye transfer ba me ho too much say a mistake na mo ye ya wada roma bibia mo nsa nye sa mistake ni bi Yesu dini mo bo bia din hye ho na mo transfer sika endane me din endane me number Yesu dini mu Holy Ghost fire.
OPATAFUOR. And then Germany fought to signal, America fought to signal, UK fought to, Australia fought to, Canada to. Yeah. Nah, other countries is so too. Yeah. Flora J. Fear Jesiwa. Flora, and you bring me who's out to signal be by my network and so. You be a radema only mistake not to brasa. I just say. Thank you very much. I really appreciate your kindness. OPATAFUOR, I'm so grateful. I'm a me and the media man sunda. Oh, Margaret. Auntie Maggie Yezu. So the man for she to signal and then me sorry na kobe 120 me say na mama na send me message baby. I'm kura me ka say you text message no be send you. Hey, okohwa payment received. Na fi na me sereba. Payment received. Ah, already. Wow. Doreen sewa brefu bibi aboko. Ota ana jamre me ka say memma sika kwanchire ntina nkrofo ya fast ana. Doreen onye sure say jamre sika kwanchire ntina manfo ya fast. Na min jai kura. Because I says hello to any me bi do. Do nkrofo bi a omo wo la ne so de eminim se omo de as usual. De bia omo ni di nyame. Na ahohuo bi amenkai wo mokra bet for 3 4 5 years ni kra amenkai wo enra be pim ni no masa aba network ni so say well, okay, let me keep my mouth mute. Calling and say obi timi send me message or say prophet, I hope you have forgotten me, but I have sent you this. Me say, hey, any baby, I'm dying there, or send me koda, or send me down, pa. Na meta da hobi. Mesa da hobi. Okay, back to my the question that our senior class prefect asked. Connie, don't worry. I'll send you some. Me send the amount they are connecting network in you. But how they send it the beba. The woman. Me send the amount connecting network in your emba. Me network is in na say. Mada. Say me send this kamu bi a network na say. Me ami ko yi dia network ni ye. The woman no. Oh, my goodness. Fear Jesiwa. Obia obasa me sani wiska bia ba cho emba me network na enye minya do obi number shemu pe eno anu bo se emba na me ami yi na me ma phone no ti ase se me na me yi edidi amba cho beba se mi ko yikura na me de ko ba bi se me ko send ya me duro no na sika na sa ko wura phone no mu back nti sa na ti enchire mu e wo ho no. Okay. Hey, Fear Jesiwa, I says, Papa, I need your number to please. I want to sow seed into my new business, and I want a business name too. Okay, the number is 0540770896. Me bacho enfre WhatsApp message.
or send me a WhatsApp message, I'll respond to you. 0540. If you want to talk to me on WhatsApp, if you want to tender in any mobile transaction, the number is 0540 770 896. Don't forget, there's somebody in Accra who also have the same number. The person has 0540 770 897. My own is 896. The last number is 6. The person's last number is 7. And this guy has taken a lot of money from people. So please, the name that will appear is a Kyoko. If you do not see any name, AKUOKO, it's not me. Okay. Into 0540. Ubi a opesa oni me di nkomo bia. Ubi a opesa oni me di nkomo bia. Bi a opesa send me message bi. 0540 770 896. Okay. Fia ofre me dia me mfa no kwasem na maka kire wo no. Nemo ye me message wo WhatsApp na message ne enwa bebre at least 30 seconds, 59 seconds. Metie no dodo no ma respond o. Eti nyame hira mo nyina me chia mo. Now, yesterday's night, I had a message from one prominent person that I hold in higher esteem. Okay, my main country. Na okan say me kire me say a helicopter no at Renchem na eto o man Ghana no. What say say ọbaa bi a yachi na tum ewo Ghana ha enu nti na ama Nyankopɔn ede abufuo akum saa ministers no. Mintimi hu se mo a mo hwɛ mi se ebi a matimi anya saa voice note ni bia na video ni bia ahwɛ man bia oya panyin pa on a this message no on a this message ni send me eno na me pese me clarify enioma bi yawo asofo ho Bishop Belinda Brown ewo ha Reverend Adakwa mu nyina ho me wo asofo bebre wo UK any US ne in kronkro bebre so omo ola ne so by just that omo mpekasa. Okay, etiano na mpesa me clarify enioma bi na yehu ye way forward na Nyankopɔn to me kese. In the first place, ebi mo so send a message bi say NDC as a political party me omuko baby na omuko ye bibi e na omo ankotua ka e na sane omanasi all the ways bibi aye ya na ye mesre. Well, me kyerem adie bi ade wo se mote ase ne say politics is a dirty game. Every politician is aware. Say politics is a dirty game. And if you want to play politics, you must be ready to dirty yourself. Now, couple of
months ago, I made some assertion, being it that if you want to be a politician, you should expect 4 things in your life. And you be a person we a politician in the ano. And you're my 4 and also we expect to abrabum. First one, atofuo. Politician bia we MPP new, we NDC new, we CPP new, we why ade a wasa we expect e wo abrabom. 1 atofuo. Ye tosu biem efiase da, going to jail, going to prison, going to cells. As a politician, you should expect it. The third one, you should expect an inguasie. Say ye do attend public. Onipa etwe form, onipa gu animase, onipa etwa entro ede to so no. Politics consists of some of these behavioral patterns. It consists of that. Whether you are in NPP or NDC, politics. So person we politics. Now we amayoni na ohwemia. Sa nyoma we chrofato dex so say we expect sa nyoma no. The last one is sika a ubenya. Inti ida say politics now oye no. Ida say bibi besi ama wawu ana umbekum. Because a dirty game, and you must dirty yourself. And I say, you be good animals. J.J. Rawlings, I'm good animals. J.J. Rawlings was somebody who came into power through military, and then in later on, or start changing or mind they call democracy, and during J.J. Rawlings' time on now or the military any do or mine so now J.J. Rawlings enyante politics ase and into se obi e kana asemo na omaye tormenting nipa. But later on now obe change your money from a military rule at the bar a democracy no obe ten your mercy. Inti nipa di Rawlings atem ye che Rawlings tumu pe ye tutu ni nsamore ni nyina you should expect it in what we call politics. Now President Kufuor also came out and became the president of this country. Now President Kufuor was once arrested, and I know who said President Kufuor na bi na no kan ye gu Kufuor ni mas ye di na tem. Now it got to Professor Mills. It did Professor Mills attempt. As for Professor Mills, they have not done any thorough background check. Say as to say they not tumpe and I actually pay mean share dan checking. It did Professor Mills attempt good anymore. I say ya can't the woman the copy me say odi free mu. And Mahama be take you over, take you over no. There were a whole lot of conspiracies, false conspiracies. Be an air and Mahama ekoi, and Akufo-Addo buy and so no. And send the brain na yaja. Honestly, the D in 8 years. Mwama ya well, ye D na tem, ye D na nadu atem. Ye did temper, ye did ye extremely. Ye did not do free so no. And President Mahama Asabe take you over. And when you come to the world of politics, you should understand and expect some of these life uncertainties. Say, once our politician ABC. Now, they play a vital role in every politician's political career, and spirituality. They play a vital role. We assemblyman, we DCE,
woyɛ MP, woyɛ hwan, nipa bia woyɛ politics bia, both all part NDC and NPP, they play vital role ɛwɔ NDC mu, ɛwɔ NPP mu, ɛyɛ spirituality, sunsumsɛm, and every elections bia no, sacrifices are being made. Get that once and for all. Every elections beyond, sacrifices are being made. Now, I don't want to delve deeply into things. Me person me go deeply into things. Nemo me person me mouth yes say. Omo ana ekeka nsem bi say ana say making some assumptions be say political party no omukọ baby na omakoye sacrifice na any amani omabi no me person me go deep. Now I'm basing my argument on what the man of God came out to say the entire NDC for enya saa akwanhia no say omachi woman bi edina kwa akotum no, and they did it out of hatred. Now yeah na ya reho kakra na reho a ne say ensem bi sisi a ya na reho say obi anim say answer no ye nessa oba abonte beka say answer no ye but answer no ye bia obi ahu anu hwe din say how come say we say answer no ye knowing fully well say obi anim say answer no ye bi. Now woman netia ya chi no, it has nothing to do with akwanhia NDC for enkrofo no kohia emfa ho kra yen nyina yete wo man Ghana ha. Now you can write a petition as an ordinary citizen or in your within the jurisdiction of ministerialship. You can say me a prophet, mitiwe odifo OPATAFUOR, mitimi ame ya bolete, de me letterhead atoso, no matro e de akoma eye yura, joma ama say wadaroma oba esumesia or demunu wadaroma. You have that power. Tienio the who was said to me no inti sympathize with or no, and I say temper justice you can say mercy justice or whatever. Now what your petition e the ama oman panyin no ubetimi ayesa, but say oba bonten ebe ha wani na obeka say now that says the Lord. In fact, Nyankopon bedi wo ho yaw kakra. Efri say enipa one sometimes me odifo OPATAFUOR ye wo esan na amane tienio esan eye different from amane. Amane ne say meti hoi na onipa dasani ahye da say obegu manimu ase na ohye esum tienio obi wo ha ye ka say esan ne ye ka say amane a onim adekode a ye frɛ no esan ene onim adekode ye frɛ no amane etimi kire mu akire amane ne say ye si we di wo kristoni amane aba no so ye nua no kwa amane mu ye ndi ma no ene sen say enipa bi mienu miensa atena se say wo odifo OPATAFUOR ye begu anim ase ye de wobekwa afiase na omatwa entro anase omode entro ato so na ye gina so e de ukọ afiase no eno eya amane na ato eno nti
anase wakoka nokore bi na because of nokore di ntino amanfo atfa wo time na ya chiw do kwa afiase ebi to Paul ebi to Peter ebi to Silas mo abra Peter mo koka nyame asem na enipa sakyrae abra odifuo Jeremiah ekoka nyame asem na enipa sakyrae no omo chi Jeremiah ede ne kotu abula a omo tunu na ntafitim tierio omo chi Jeremiah ede ne kotu abula ye tunu na ntafitim na ye de utu abula eye 40 feet kura eye easy na nantafit na ensu a awie eno na ye se amane abawso nti agidifuo ensori na yenkoma wo amane abawso eni yawo esan ne say me odifuo opatafuo me ko enkran tienio me ko enkran ene makwa akoto eye am robbers mu ena am robbers no say na polisifoɔ ene omu exchange gun fire ena bullet ni bi akame ena o ma be kyeme ena me ka kyere omu say me pa cho me nka am robbers for no ho me ka de polisifoɔ ne say me ka ho eno eye isan na be sign me wo kwam eno enye amane eye deliberate thing ena eye amane na we die eye san a senkamanko enkranko animu a enkasa ade no emma metome so ati ase ene ye wo boapayo a onipa waka no woni tirim ene na komam se obedi ni nua bone na Bible say bone na katua ni owuo sometimes Bible say se mubebu aten a mumu aten e wotene ni mu. So if you want to judge somebody it is allowed in scriptures, but you must judge the person by the word of God, not by your feelings, not by your sentiment or whatever that you think you have. And yet no any dibu aten to say when you baby atwempena woni be ma bi atwempena ana woni namu asise wa ba ye judge ana nipa ne de na ba wanim say wa ye bone asem no kura wa hwehwem ufiti ya no wa sentence nipa no eno wa mu atentene ne wodi ebia empena woni na twe amagya ne ya obi ewo mu ana wodi agina so na wodi aye saade no eno enye enyina nyame akwan so enti oba na ye ka na asem no empanyimfo se asem a adanse eni hu no ye twa asem na bi na ye de ayede ye de ayas adanse wadwen sachera o se wasachera no empanyimfo se amfo na kire ne nto aso amfo na kire ne nto aso enunti se uti suban bi mu na obeka se wasesa enye se o ka kire se wasesa na ntino ya adwene awuo ntino na ya gye atum se wasesa nemom se opatafuo me ye kromfo na masesa efri eda me ma me nsa so epai manum ka kire owiase nyina ne se masachira no saada no na mo nhwe misuban enhwe ehunu se eye no kure se opatafuo masesa na now eye okenkan eye Acts chapter 9 verse 4 to 19 a mekenkan ekasa efa eye Saul a obeye Paul ho ono so di boni bebrebe na Paul de no se ne sitie oba besia wodi enipa afa kwamboni bebre so wo mu a omu bewu awu wo mu ebeti ni suwa tinisuo wo mu a ebenya yare enya yare na ye body din a na sa oba we edie ne ba ni tirim edie ne ba na komam na watimi akoto asase a yesi asodan asiso
abra wo ye komfo obi o ye komfo no watimi akoto aso dan e de asi ho enti o wadwene bi se o sachira ya no o di ba be disofo ti o ka kire mo se wa sachira de ya se abosomsem no na mompe enti me ba nyamedwuma mu so because anya bia no ye wo asofo a omo Ghana ha omo so edi nipa dwirim eye azan na because of say sofudi na da omo so ntino they omo dupi nipa then they go scot free emra no entime nchi wo omo because we sofo nti enti ene ye adenti na me ntu podi a me nto ntwene na me mfa bible ni mum en cover up because me sachrai Paul wankoto asodan bi ensi wo wankoji asase bi ensi wo say me sachira ya me de me ya asase na even in that case why na kachire wo say wo sachira wie a uti me evangelist wo sachira ye na no ye evangelist wo sachira ye na wa ye sofo maame why na kachire wo say wo sachira wie a wa ye sofo maame wanko hye sofo bi anase sofo bi entetew ya nchire wo nyame asem. It was too early to call yourself an evangelist. It was too early. You knew nothing about the word of God. You knew nothing about the ways of God. And I will see puppet so. We will see puppet so no. Na sa suban na wo design enkrofo ewo abosunsun mu no. Wo sa de akwa puppet so. Asa aka tro mo se obiara mra na obeche sika no e de ama wo mo na enkrofo etumirika wo mo efiri esirem wo mo efiri sehwe wo mo efiri anwonamam wo mo efiri miaye wo mo efiri miaye na obiara dwane aba because of say wo say obema ni sika nti obaya ni sika kakra na e wo no ho no wo de mrade agigi wo nyina sika tienie wo de mrade agigi wo nyina sika na o ka se wo beche e de ama nsore ma ne de a wanche na me pacho sa nipa we wasachira me pese me busa mo amu ye temufuo ni wiase sa nipa we wasachira azana wodete abosumsum mu no wo sa the same thing asa de awura nyamedwuma mu enka wo de enka masa azano kama emani ndi wachi na wo de hwe so na di usofo now obi a obeka wo eni obi a onka obi a obi a wo ye oba besia ewo se uma ho kwan ema emerima etnetren awo abrabom o pese Ghana ha udi obi anim ye fom se ade bi na wo ye na enye na obi beba be ka kire wo se ade we enye nti sachara firi wakwambo ne ho a na wo de saa nipa no ato etan mu wo de saa nipa na to tan mu wo baba be dinatem diatem dia sofo ban no Jezebel we beast etumi we tiumu na odi gina puppet so and na innocent souls womu nibie womu ayaw womu a tese omabusia obi amobra odi wo mafa kwan bon isi so ni nyina wansa kira na se yede ukopie court yede ukopie court na Ghana mra aso nsa na de wakoto afiase de a wo se wo nti wo su agu Nyankopon so ama Nyankopon de ayi emuaya ba eno nti wo ku eye NDC ministers because of wo nti na Nyankopon se wo ministers bi kumu a nanka eye odifu amoako a president wanya ni ba bi kro eye Rollins
etata no ma ni wuye no wona na nka wose Nyankopon ye bibi nyenye wo oba we ni nyina na nchen wo mu a ubo mu apo agi wo mu sika ehye bia ne ya wo ma ye bu ebinom ye hwie acid gu bi so ye gu bi manimu ase sankrofo ni sika na wagegye no wo sachira ye no na wo se wo di sika ni na akọ bo afode ye no kure se wa sachira na wo se wo di ko bo afode because eye Paul o sachira ye no ni sika enkrofo wo kum wo mu enya ye nyina no Paul e de ko bo afode e ma o ye kwatre kwa no woni hwe eduru mire bi no na Paul o sere no wadi yesi we die eye no kure eye no kure we die Paul wa sachira now die wo ma obo o mapo e de to cars e de to efie no wo sori a sa cars no sa efie no na wotwa de ba me ma bobra me nye ni paketwa me ma bobra ebra be na wabo ebra be na wo sa wo ba besia na wabo ebra be na wabo na Ghana fo no mu ye nyaatwom obi akọfa eye 1000 Ghana ya jeli ni 25 years tienye obi afa 25 Ghana cedis ya jeli ni 10 years hwe enipa dodo a oba we edi o mafa kwambone so na wo ene emra no eni wudi a o si wo nti ene Nyankopon aye NDC for sa my brother se nyamedwuma no ya mpa ensem bi wo ha o keka e manipa hunu ba bia wonchi firi o efiri se onipa bi a wo ye MP wo ye minister wo ye president wo ye osofo wo ye wo hene bia ye du be di akonya wo be di odifo se obema moburo hunu obema obi a oni bie obi a wo ye ohiani adidam fikyire bia obi esisi ni wa abrabom ni nisuo aduru wanim. If the law of this country cannot speak for the poor, then we don't have law. Se emra e wo wiase entimi nkasa emma ohia ni dia eni mra wo wiase emra no eso ni mfaso enti wo mo a omaba social media obia e complain enipa over 400 over 500 obia se waye mi se no entu pesa wo kire se sa nkrofo ni nyina no eye ntro no omudie ena e wo se ye gitum se wasakira enti sa aboni ni nyina no ahye agu wo pesa wo kire sa abra Paul esakira ye no wankwanko gina so dem ansa nkokum nipa biemu wanko gina so dem ansa nkoya azan biemu na wo de wo se wasakira wafa Yesu mponu wasa ye azan wo asori dem wasa dada nkrofo ajuo mu sika wo se obemu mu sika na wanfa mo mu da na unim say your offense. It's an offense. Na oba na ono yachi na tum no ono ye hwan a utimi ekase ono yenyi no na wonkofie nkɔhwɛ ne ma unim ema yachi wo matum wo afiase a na ebinyem unim ema yachi wo matu afiase a ebinum akwa wo ho meti hwe no odifo opatafo obi kura ni gold no de aba wo so opatafo shira so mame na sikani brenti
na magi gold na fa na me feel say me wo police connection me wo military connection me nim ahemfo me nim aban panyimfo me gi sika no fa na masa pam no se onko na ono de odi bia yechi wiase wo ye ni brefo oni brefo bia no huhumfi na tinimu huhumfi na tinimu obi oye ni brefo bia huhumfi na tinimu enti osofo sankrofo ye o musu o social media yi sanka wunua bi wom wo faase bi wom o maame bi wom ana saa oba yi adina fa kwan we so a enka won keka de wo kan o enka wo be seek for justice enka wo be prese onyankopon enkasa ehiafo na wode o mafa kwan bone so no o mu nyina ni suo o mo mpai bo o matete o marehwo no ufi se nyankopon a overlook ni nyina ene wakotie wo no oba besia na o keka nsem hunu no ono nyame atie ni mpai bo no wakum NDC fo me pa chow enioma bi wo ha aya amamo maye nye ne politics na ebasa enkrofo bi edi achi no omu be di yaw ayesa omu be di yaw because what you are saying, you know, any spiritual foundation we are and your logic ubia ni ha wanya boni da me odifu opatafuo me na me kan ye me se odifu obia ni ho wa asase so so wotene enti me nyina baabi nkasa metene tienie nenso so akwanya ewo homa onipa so wo sachira na adwene efiri na kwambone ho eno saa akwanya na ewo ho na onipa wo abosumsum wo di nipa dwirim uba nyamsumu a wo di nipa dwirim na wo di mpanfo atem wo di ye wo nipa bi wo ho a me opatafuo na mekan me se ye wo nipa bi wo ho a odidi watem akanwa no tum enkasa bi ntia no onipa bi wo ho no odi watem a kanwa no tum enka bi ntia no onipa bi ti se president onipa bi ti se ohene so ye ketwa ye panyi a otia konya so odi watem kora enka bi ntia no jan life man anye bia ni tumi na ekura ni nti na konya na otesu nti jan life man na odie abrabo na wo oba besia ni mpo no wo a wo ye oba ni mpo no wo se yentena ho na emmema na wo oman ni mu no fa wo manim ye fom na di obi atem obi a wabɔ bra bia no wo di na tem egu no hu fin wo se wo ye oba mpo ye ma wo kwan na fa obi ato fom na tia no so oba besia wo oba besia no wo se ye ma wo kwan na fa obi anim to fom ne di obi atem gu obi anim ase gu obi ahu fi kande ya opetire nipa ne nante nipa so what you say nante nipa so se entomago ne kobra na wonim se wo oba se ukodi di bema bi atem e wa abonten a wonim se ukunu ene wadi na atem no ana wonim oba bia ubie wa no di bema atem e wa abonten bia ukunu ene wadi na atem no enunti eduru mere bia se obi kaseti ya okra na e wo se ye won krofo bi wo ha uma wo mo e wa abonten po ene jeje asem no ye se oba we de osachira ye no eno na ye mo ya matumani asiri so a mu di ni hwamo ana mu di ni dwirim na oman na nkasa asori na oman no akon e de amam a whole president, former president,
udinatem edi nyankopon altar dinatem ebe gu form kram oba besia wo ye oba na wo papa ben any entity papa ben na wo a ye ma wo kwan na fa gina public space na fa kire nkrofo wo ye bad nut wo ye ababoni e ma society sa suban no ye ababoni e ma society na ene emra eni wudi a wo se ono de nyankopon na tie ni sufre enu nti ye nja ne life for mano na ahiafo ne de on de nyankopon tie o musufre ana enu nti mini asofo adwuma na wo ye no wugina homa obi a woni bie obi a oye mobroni obi a asem ahye ne so na onhu obi obeka na asem akere no wadwuma no na wo se de ya tietia ne fa ahodie so ya gu nanimu ase ya gye na japade afiri ne nsam no ono okosu kire awurade e wo kwasiabuo kwa so no nyankopon antie no na de ono di apo agi na japade no ono mom nyame atie ne de a ene ne nyame koro na oka asa asem ne kire ono e wo se ye hwɛ sa nyame ne yie nsem bi wo ha aya amamo nka enye kora enye nyema bi wo ha yentoto ne na akwa no na de sese ese no yenye nanye fefefe onyankopon ma ababaawa no emire pebre se onfa nsakira emfiri na kwambone ho na ewiase no onyankopon me na meka asem bi me opatafuo me na meka asem bi me se oma obonefo kwan na ohwa otokos we di na bonefo sem a edurumre bia na ohwa ne ho ewo ne boni mu ofi se bibia ni ho enunti se wa steady a obi ya obone na wo ka kire ne se nyame nti wo de ache na sa nipa na wa ya obone na nyankopon nti wo de ache no ewo se osakire firi na kwambone ho no osa akogina baabi a obuse sebe uye jimifuo unim nyansa obuse sebe uye jimifuo unim nyansa saa na ebinim wo musuman tie enunti senka obawe owadwensa kira enka ada o man nsa so efa nyankopon no na awose de waye bia no ojai maneka boni a wadi na oso o confess we de wan confess boni nkonu ya na da na pampam ene osade abegina pulpit so ene ose kase wo prichi na se wo prichi a hweso ne prichi e we ne beba anu wadi na tem we ne beba anu waye ni sei we ne beba anu waye ni sei we ne beba anu waye ni sei minister medina tem president medina tem MP medina tem ohene medina tem na onko a wo ye hwan are you bigger than the country ye chechire oman Ghana ebinumu moja ebinumu oba asanteman mu a ahemfu bi a ebi firi mampon ebi firi gaben ebi mu de omu moja agu ho e de ma asanteman ye asanteman enti wo enipa ba akono ye ntimi ntena ho entwe ma wo se asante moja na wode agu fom ama ahenie na ye kese no betwi fa ye so saa na te uko Cape Coast uko anwonama mu a uko krobomam uko eye eastern regional ochihene kofodu ya hene akuapem hene uko emfantimam uko sahwi eye sahwi yosuman hene sahwi akontomra sahwi buedi saa ahemfuyi uko ebunumamu a eye ebunu nkuro nkura de be hye danim uko esremu a ahemfu ni nyina before say obi ahenie ebe ya kese no obi ene sori gina ye ede ne kra ato ho
enu nti se ene ahenie na timi aye kese na aba beduru die waduru na yentimi ma nipa ba ko pe emesei ahenie ni da ene nipa ba ko wabesei bibia Ghana nyina upese utwi fo obia so wo ye oba besia me na me kan me so oba de wo ya ade bia ye careful because constitutionally, spiritually, physically, onyankopon say I have ordained within my jurisdiction say obarima enya obati enti wo di be matem no ay careful now the ultimate di be matem sese no sebe prebiasa nkwasi asem nyina na wasa akogina property so say me preach. What moral right do you have to even hold the mic and mention the name Jesus? Sometimes say the truth to yourself. Na ene emrano ni udidia amanfo hihye akire ene ehihye enkom keka nsem bi ena moma ne nkofie ne ba no o mobo he ye chi atai etum nu oni yire ye chi atai tum nu oni yire ye chi atai tum nu oni ba ye chi ya donko ewo nyina hini etum na ya donko nu oni yire na ya donko oni ba enu ntine ye si enipa wo ya ade bi adwene mienu se wo oba ukohia bema bi na wode ne fa kwambone so a dwene mienu wo bema so ukohia oba bi na wode ne fa kwambone bi so a dwene mienu enti wono saa oba no odwene mienu se abrabo a me bono ekwan ya me nam so no se man satere mfiri makwambone ho a dachi bi bibi tumi a me baba no ana mabusua be ye mobo odwene saa de no wandwene saa de ne da me odifo opatafo meti wei obi timi ye made obi timi twa ntoro to me so mi wotumi se be aka metimi asuma mi tumi ekura me amana fa nipa ne kra me ntwituo me ntwe agyan me nya hwe esuminim de na ya anka nipa ne bewu nanso me dwene ma adwene mu se nti ene nipa dom no untimi nje wo mo tie ni o medwene enam se me ye nipa na amene ewo mitiri untino medwene se dabi ene untimi nje nipa no ifiri se de wo wonam no saa na wo wote nti obi wo ha wo ya me bone a na majama naka me nkasa me won krofo a oma heti me big time ba wudi me de me ye me nkasa o me kama no tum ne matwe me ho afiri nipa no ho ne mama nipa no ko ne ba bi asodwiem saa na wiase ne te me wo asofo a masam emfifiri sei me wo nsore ma me wo asofo nketo asofo mpemfo a masam emfifiri dia ma wo mo enso so omatua me kaka bone enso so edurumre bia me hwedi na masere adentia woni nipa ne nam enipa ne befom wo so wo na wo befom enipa ntinyama bi wo ha wo ya no adwena kwa akiri na oba besi a wo se awode eda wo mu na wonya atenka na wonya abadaye uyi obi bone a wo sa wo dwene no wantimi anwene ankwa akiri ene ye de ukotu mu di a wo pese wo ka kire Ghana fo se yen sympathize with wo na wo baketwa wo e baketu ntie man ko hwe oba na ema na omugu afiase na omude omuni ma wo onyame nipa omuni ma adeya wo analysis a wo ye ne say politicians ahwie sika enu nti ono so ne de no e your tiny de na tum mamen ka se bi nchiro. Sometimes education is very important. Politician bi eni ho wakọ bank akọtwetuo de esi bank so tie ni e me kyerɛw the realities of life
me kyerɛw the realities of life said the reality. Nana do danko akufo ado betena so yi wantwitu amfa nkɔ bank bia nkɔ wie sika hoda saa na mahama so abetena so yi ontwitu amfa nkɔ bank bia nkɔ wie sika hoda na mmom tie de me kyerɛw no. In the world of business, you free be profit and loss. A kwanya you kind of saying politicians efaso edinya sikani se me copy contract edeba na me share na contract no $10 million ene betimi aye contract na ma ye no $26 million me ye no $26 million na omo maame tieni yo omo maame eye contract no sa $60 million na abeka ho no den ya meda minister bi ase meda MP bi ase tieni ye etimetete be ka nyina wia contract na manya no menya emfaso ebia $5 million ene daso eno eye profit menya contract na ye de ma menya profit $5 million so on the person chiro eninti every money that politicians have stolen, they stole that money legally on a transactional base, legally. Enunti, a whole prophet can never lay an emphasis basing your arguments on some of the actions of these so-called politicians. Untimi nkase tiny pano na politicians awie sika enso omo de omo nenam ho for evidence ene ubi bia e kire se politician awie sika bra ye kan untimi mfa nko de watete de wode waso atete no radio so but me kan okre de a kire wo se wo a wudi machi bia no ensem aya a omo kan wo radio so ni TV so no enye ni nyinara ena ye no kre o enye ni nyinara nemmom no ye na ye study politics na ye understanding what politics is all about no de minim ni say MPP for ba power e was say NDC for fa kwa bia so ekeka ensem eye propaganda ema MPP for ho batan se ne be ya wo na wo ni bie no ubenya akoma na watimi sympathize with eye NDC government na watimi casting your vote in their favor no omososo atimi aba power sanso na NDC for aba power MPP for be cookie story ombeke kansem ombetwa ntro enti wo a wo tifie no se wo ye osofo wo ye odifo wo a wo ye hwan se wa adwene mu ndo a na omo cookie story na omo dia two trim enti mo se automatically na NDC aban no na omo ho abaye wahi enso so ehina NDC aban ho abaye wahi ni we need any concrete evidence you don't omo ho abaye wahi because of what you heard on the radio enso so ye na ye wo politics mu na ye sua de ne de ye nim said the politics etie entina me chiro say politics a dirty game, a dirty game. Enti eduru mre bia ema obi nkokeka bibi say ena say ene mahu say video bi ko viral President Mahama akwane ne brofo no kura beja ye be fa ne sa na o see President NDC aban kotu kokoo mu a wakotu kokoo mu with 120 na tama yewura na na do wo so no otu kokoo mu koy ene wa be dada akuafo
manya video bi ahwa omo say omo bo president ni dua enunti mo sa nkrofo we nyina no moye the vulnerable ones or the poor masses na mo titititi a dilapidated areas where technology is highly untrodden baby anindie ni na mo titititi nkurase no saa na ebeye mo daa wonim die ntia efiri se tieniye ye won krofo bi wo ha saa na ebeye eti obi ba na nipa ne betwa ntoro de kire wa na wagye adi de nipa ne keka no wagye adi enti wo no wadwene mu no na ufi se nana do danko akufuado edi koko ekọ 3000 plus no na John Dramani Mahama baba begina simpie so na wakase Mahama waya yewura nana do waya ade mi ja koko ho abra na price bi so ene watimi de price no akọ 3000 Ghana we de waya ade o ka se obeka sa on ka sa da se nana do danko akufuado edi koko ekọ 12,000 Ghana cedis per bag in pa because of politics. NDC for beka say enye papa. Nemo wo a wotifie na wo hwe nanado. Ni nnwuma oye ene ni nneema oye no ene wo so bubu nten na hu se ebia nanado waye bi enti me de waye no meto ma ba ama no anase de nanado aye no mempe na John Mahama mepe wa meto ma ba de ama John Mahama na John Mahama eba akonya so a watumi abesesa no de ama me. This is what you have to understand, the realities of life. You don't take political statement too serious because the person who is even saying it is not serious with it. Mimi tuwe nana do danko akufuado anase NPP aban ebe ka kire say opatafuo ye ba mema Range Rover mi hu omo a mesre ahwe omu din unim die ntia because minim say opa memu anti no okasa asem na oka de akire me no o mini ni serious enti mimi feel say me pe NPP asem a meye akire odo se de me pe o masem sana NDC so etiwe opatafuo ye ba ya bai buaye ye besi wa so da de ama political statement bia omo ano ope it is sometimes no and draggy issues emfa wura utrim na obenya akomayale na wawu. You don't understand what politics is all about. Enunti ni mesramu osofo nyame nipa enkrofo do enkrofo pe wasem na abribia no empanyin se yeyi kwan no na anka odan a na ekoka oyonko dan a wo se ekwan no etene nti wo mo ayadi wo mu dwirim ya ye wo mo bone no se unua ba bi wo mu a ka me ye sure se enka wo betwe dare ekrampo achen wo mo a omo sole a omo su na eso so bia obusuani bi nimti no saa na obeka enunti ministers na omawuo no me pa ocho emfa ho se obo pese me kiremu a me kiremu die nti a saa ministers no omuwuye me omo pese bi kiremu a I'm not telling you say I have evidence physically. I'm talking in terms of the spirit. So you don't take me to court, say, this pastor says he knows something about the death of these ministers who actually died. No, I'm talking in terms of the things of the spirit. What you say? Na sa owu we na ebaye no. Eye nkonua ebeto eye President Mahama so eye the year 2014 oye panyini enu ntimi nkyere ne nsemu na mmom no sa wo di video ni bi kyere na obehu de me pa kyere no ono ankasa His Excellency John Dramani Mahama papai
enka helicopter ekunu ema e force ema omo ye an emergency landing tieni papa nankasa eye John Dramani Mahama enka helicopter ekunu ema e force ema omo lande before say obe free power akọ ama 2016 eye yewura eye you can say yewura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebe take power abe serve Ghana from 2016 to 2020 2020 to 2024 no. Before say Mahama ebe kono helicopter eto fom no it is a helicopter na eto fom yewura Mahama no eye nkonua na dan kom sa nkonua na bi enu na kan eye ne vice president a enka ono so play eto fom no it is a nkonua na da ho a na ewo se omo pe ho asem ka but omo an pe ho asem anka enu na edidididi mu a aba be fa eye sa ministers we afiri mu no na nye oba bi oti ba bi na nye oba bi onu ti ba bi boni a wadi nyina achi be ka se onu nti nyame aku ministers me re kora ho me re kora ho aye nkonua enu nti na ya me bo yewura John Dramani Mahama din a ne maka kire ne say papa esum atwa ho ahia me de me nkan kire wo say bra me nchen ana freme me nkan kire wo say freme na me mompa ye ma da bi da nemu minim said ya wo yewura Mahama ositie inti nante form eti obi opa bi anko back no onko check it adentina yewura Mahama na plane eto form no sa e ba ne vice president so ema plane eto form vice president e ba ne vice president so ene to form no enti we na eye set time a na e wo say eliminate eye ye can say president efiri ho na e wo say ade ni si e na asa to afom no eye nkonua e da ho from 2014 e na o man solve ya be pemne enunti Mahama na ya we President Mahama na ya we say the reason why he organized the national prayer was to avert this pending danger na eba yewura Mahama ya we yewura Mahama na ya we say on the entire organize a national prayer no na opese asofo ni ginam enkramofo ginam na ye di yisa enkonua ni firi ho but omo ye ade no omo antimi anye enti sa ye obi ka kire o say esum di wanimu a oye panyini oye mampanyini enti mintimi nkoka nkire ne say mampanyini mahu se owuo da so eyesa enye ninguase adentina city president utimi ka kire se obewu enitina ya na makakasa bebuo say yewura esum di wanim ti ye bibi esum di wanim ye bibi no asekere no aw say na no me ba ye me be ka kire mo say esum di nanim mi hu president a esum won ho da e ya tempter e wo ho da daw on be say o taking in life obi be ka kire o say e ye hwan mo me de me ka sunsun mu asem e wo ho dada
We are saying ahweyi ne wom. Ahweyi ne wom. Ahweyi ne wom. Ahweyi ne wom. Na enye oba bi ono ti ne ba bi a wadi ne nsem hunu na ono ya chi na tuma ono nti Nyankopon bekum mpanyinfoɔ 8 aba ade abɔne na mpanyinfoɔ nti ɔno ɔbaa ne nti Nyankopɔn koraa no ade na moma Nyankopɔn yɛ te saa sɛ onim nyansa bi sei sɛ wo Nyankopɔn te wɔ na sɛ ɔbaa we nti ukum Ghana mpanyinfoɔ 8 na wo Nyankopɔn koraa wagibi onim nyansa nanso so Jacob tumfoɔ oye nyame a ne ho ohu na ne ho onwanwa na ne nyansa emu ni hwehwemu nti Nyankopɔn ɔnyɛ saa nkwala nneɛma ne da eniti sɛ wowɔ yaw bi ɛwɔ mu ɛwɔ NPP ɛho a you can fight them personally wowɔ yaw bi ɛwɔ mu ɛfa NDC ho a you can fight them personally but don't involve the name of God and say that says the Lord whilst you know say you have some subtle hatred for them. Mamon yesa na yewura jo Mahama. I don't hate him. MPP government, I don't hate them. Me dear ma me de bia mi chirem me de bia mi chirem dear ma me bepe Mahama asem ade ba ko pe na Mahama ye ya me de pe na asem. Mahama is not my taste. Onye obi a me on say yes me yada no ba no nkyere se metan no sana ade ba ko pe na MPP aban ye ya ema me dwa eye omo leaders, not the MPP as a political party but those leaders who were leading the political party ade ba ko pe no omo ye ya me di dwa wo nti me OPATAFUOR de bia me ka no kore me OPATAFUOR me de bia me ka no kore me de bia OPATAFUOR me ka no kore me ntwam toro saa de na maba be ka eno nti na ya me say Baumia I hate you Baumia I hate you Baumia na I hate Baumia no Baumia onye me hwiu Baumia onje me ge Baumia fa me yere nanso me kire mu ka kire o say de nti a me ka kire Baumia say me mpe na asem no is because of say otena ho ema omu take decision a omu ye debt exchange program ema omu ji nkrofo sika ema nkrofo edi arehuo soldiers for retired pensioners for ni mpanfo edi arehuo wuwu ya omu ahu a still omu go ahead eji omu sika. I was part of them. You people, you took my money. And into we me dan me mpe wasem. We me dan Baumia me mpe wasem because you were there. You were there when you made that decision. Nti Baumia baby anu a ofre me say me nkasa ma Baumia me meye da. De bia me kam no. Eno nkire say me tan MPP. Me tan MPP da. MPP for the leader foforo ba me kasama no. Me the camera be see me so abompa ye me bompa ye dia mano say MPP mu leader we die but mudi Baumia bakra me nyada no me mfa me ho. You can tell me say who are you? I'm nobody, but I'm saying me from my perspective point of view and what I know and what I feel. We are me day Baumia me penase because you were part of Nanado's government. When you took people's money, they died. And you never show any concern. Recently, I heard that I think the minority caucus have made statement rendering an apology, say a debt exchange program now. What you say? Now, I'll take my time and make video to explain certain things. I will say, and then MPP amanyokuo no on say amanyokuo no MPP on say atete anso obi amfa mo ho adentia ye di esikafo na tetire oman ye di esikafo na mu MPP fo no so mu nim say
Ghana ha MPP for and ewo empanyimfo a omabobra tieni o mu MPP for no munim say muna mo political party no muna mo empanyimfo a omabobra wo omanim enti taking such decisions no it will go against you. But Nanado never listened to anybody, and you went ahead and made that decision. People were weeping, people were complaining. But one tier woman, to say, when it comes to politics and elections it's all about money. And a more MPP for no, MPP for no mabo brano mu sika e wo mani mu no omo na mo beko omo ho akọ solicit for funds na mo de akoye campaign etie wo MPP for mpanyimfo bebra ai omo ai you can say MPs bebra omo lose omo akonya because they didn't get money to fund their campaigns and unti no omo lose omo nkonya sa yawo no ebi na hihye ye nyina ye mu sa yaw na modidi ye no enne hye mu eno pe ena ma me bie ma no ka se baumia de oye dey me mpe na asem se me mepe baumia asem a adi se wo disassociate no free na nado eho esa me mpe na asem da because so de bia no me hu na nado me hu baumia menim se obedi president korana still baumia will be controlled by Nanado because Nanado is the boss and the sole head of the MPP political party as I speak with you. Intimate de bia de ntia meka se mempe baumia sebo no ase no sa financial decisions no mu take na e cost ye mu be life no. Our businesses collapsed. Omo ayehwe wo omo ehwe ye na ase nyina no eno anu no. Na mo MPP for no matimi take decisions asizi mo am nkrofo omu sika na mo eduru campaign time na mo MPs no esa akọ esikafo na magigi wo mu sika no se momo aye ne ye mefande na mo mfande ye campaign na ye ntimi weni aba wan na be ye sa de we enuti esikafo ewo Ashanti. The reason why Ashanti region majority of the seat MPP people lost it is because of that. It's because of that. And to me come no cre. I don't have any hatred for MPP as a party. I don't have any hatred for NDC. I love everybody and I always stand for justice and truth. We are all educated. You can't lie to me. I know what I'm doing. I know what I'm saying at any particular moment in time in my life. Now, my Jimmy Sika, then you come back to me and tell me, say, I should help you. Do you know the number of people who died because of that decision that you, MPP, as a party took when you were in power? She say, on say, Muntimin ko sikeni biaho. Sikeni ben, and a Ghana ha, MPP for Mubetimi Akono. Apart from, a benefit from Ayanado's government, you know. Muntimin ko biaho, unim dientia. Sad decisions na mu make ye no ama mo ho ye nipa ehu enso so ye mu bi yensam kakra ye ka ene ye nkyerechire mu a ye kyerechire no ebetimi ama ma win election ebetimi ama ma lose election sa na tie die ntia me de pen mahama asem eye one pen one pen na me de pen na ado as mahama asem me mahama no anya me fan. But Mahama and Crawford me and Sape and the mammy pen and Adwas a Mahama said. 1. Ashanti regional minister. 2. Boy now she gold board so your friend simple. Sami Jenfi. 3. Akwana or ye youth employment agency who said they be a manager. Basintali. San Crawford with me and son. And the mammy pay a ye Mahama sem. Obibe busa say. Eye dientia. Dientini say, now, a year Ashanti regional minister, was a young guy. Sami Jenfi, a young guy.
eye basinteli eye young guy enunti say Mahama aba power na sa sensitive positions we watimi a consider youth ni say youth no ampa mososo mudie wom mo mesin enko na ye nyina yemfa adwene ene ahoɔden enkyekere ɔman no na emrantie we mu se Mahama ntimi ankasa mo ye mrantie ntimi nkosesa enkokrafo omanya 60 years 70 years emra medi sa akonya no na emrantie youth, the youth of this country have been considered in the in Mahama's government. Eno pena me de pena asem asa anye bia na amwako Ashanti regional minister young guy anye bia oye santini eni bo abekotiri anye bia oye young guy no or prosper ebeye me de anye bia no mo de thought bi ahihye yetirim say politics is not about old age. To say the nana do ba ya ubehu obi no anya 70 years no finance ministry ubehu obi 60 something finance ministry enipa no unya 60 years bia na wa adwene no ahya ase na eda enti nipa no ntimi nwene kora by force no ote ho nana do oka hwe a onfiu eno na de ekohwie de ya hwie no nanso so no se emrantie we mu watimi a consider sa emrantie we abra omo below 40 years ewo wahenie mu dia ene me opatafoɔ se me yire me huna me ko school a ana abrantie bi yire me huna ko school a one day within the age of 18 to a year 45 years no ombetimi a consider no am political appointment etimi ko school a me yire me huna makɔ but nanado government ni no, nothing like that. And painful and cockrafo gerontocratic government. Inti nipa no oko meeting kra no order. Onye active, nothing. And no pe na me depend Mahama asem. NDC ni bia ma me kapre me mpe bibia so. Me I stand for justice and truth. 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 Say na Mahama etimi a consider sa boys we basintali Ashanti regional minister any akwano friend say Sami Jemfi sankrofo we mi ensan ekura watimi a consider wo na wa ma wo mo anenam abonten na omusuku a omako nyina anya waste no eno nko anti ene ebehye mi nkunan si say school ya mi koi ehye mi nkunan say mi nko school na edan one day I can be considered what I say eno ti me mentan NPP fo na no bi mi kan say mi kire mo say asojaman tamana na do ebepa konya the year 2008 no ye gina mu twi momume edema wo mo masemu a me di gina mu twi momume edema na na do nyina ne say no man panyine oso oba obema free education na wa boa na illiteracy rate eswate de adenti na me support no so I supported him na ubaya me opatafoɔ me taku me simple na me kakrawa na ema me ye opatafoɔ no udi nyansa kwan na wagi sika ni nyina afiri mi nsem nti wo mo amogi wo mu sika no mo dwene se omo wa abusua omo wo ma nti mesra mo MPP foɔ mo ye mistake ye mu bi ye adifoɔ I am never against MPP government. I am never, and I can never. But that particular decision, it has cost you people a lot. It has made some of these prominent people in the society, they have lost appetite for the MPP party. It has nothing to do with spiritual. The reason why your party is being teared apart, it has nothing to do with spirituality. It's not like somebody has taken the party to any spiritual guru elsewhere. Or performing rituals. Say what the titi party ni mu.
Nemom sa decisions na mu take ye no. Hwe man ya mu gi ni sika ya osunye ya man yi wo wuye. Enti u feel say oni enkrofo hye ne nan ase a otua omoka ana. Opatafuo meti wenti mini nkrofo a metua omoka. Enti say omo a metua omoka a mo de saa aye omo no. Unim se businessmen no omo betimi akasa akire omo nkrofo ama omo di etan ahihye wo mu ana. Obi obegina baabi no aka se na nado danko akufuado oba power no wanye hwe bia oboa na nado performed very well, but because of that decision, that financial decisions they made, ema animonyam ani enhira ewo se na nado danko akufuado nya no ni nyina kata so ema performance ananado hwase na ode kwa na ye manamo no ni nyina be dwirigui because of that. Chi madaroma enema bi wo ho na ye ya sebi mpreduasa moma yanwene ho kakra. You the NPP government, you really crippled people, you amputated people, mutwitwa ni pansa ebi dia hometie na wuye minim soja ni a owuye because of sad decision inti wantimi survive. Ebi mu nya cardiac arrest, ebi mu blood pressure escalate ekosoro. Why is it supposed to be that? Inti Mahama ba ye na oka se obeji o musika di ama wo no. Everybody had no option than to throw in their support to Mahama, because Muamunim said in this region that we found ourselves in West Africa, it is very hard to come by money. We are aware say enye is so benye sika. Nti say obi 5 cedis kura na oji free nsem a eya na ehyi nipa. Ene na ma MPP fo mu lusu yo. Ye mu bi se mu consult ya. We can give you strategies. We are not illiterate. Sometimes don't see us to be small boys. So I've already been telling you people that the face of politics have changed. The face of politics, it has changed drastically. If you want to deploy the old tactics that MPP you have been using to win election, I'm telling you that you will be in opposition for centuries. It's not a case, but I'm telling you the realities on the ground. Okay. Enti Mr. Michia MPP fo nyina ana michia NDC fo so nyina michia obia. I'm not against anybody, whether MPP or NDC. I am for Ghana first before any political party. Nti ewura mahama enye bibia o enye bibia me mpe bibia saa de na wo ye no by considering youth in your governance. Enu kwanti na mama wo +2 ne mmom no wadaroma eja esum wo ho batem say we a smart person nti I would love to talk much. Enunti ye nuanom asofo aboa mechiamo a champion asante. Maybe in the next future, after graduating from my law school, maybe you might see me to become an honorable OPATAFUOR. Yes. Maybe one way or the other, some days when you see me in parliament, don't be surprised. Uhumi wa parliament, na me kabrofo, na jame cheche me hua. Don't be surprised. I need to consider politics. Dr. Oduro Michiamu. Hey, OPATAFUOR for president. Me pa cho eno de mi ntimi why. Kadi o me di matem no, me so me udi matem de a me de bejew. Ntimi mi ntimi president kura de mi ntimi, me sero. Na minister bi de metimi.
my president dem ba to mitimi nkonu ade ente se president baako ensem bebre say oh why is my anointing oil oh I had wanted to show you some anointing oil. When I'm going to parliament, I'll go along with it. If you misbehave, I deal with you over there. Intimate president. But at least a member of parliament after graduating from a law school, I can become one of them. Or maybe at least if MPP comes to power or NDC and they consider me, make me a regional minister, or maybe me krade na nka monyemi mun create office from farmer me na me de munya me na me so mentena hosa. Okay, greetings to you wherever you actually did watch me tonight from. Bishop Belinda Brown mechiamo asofo nyina mechiamo say de baby in case if you want to have any discussions with me. The number still remains 0540-770-896. 0540-770-896. Mipacho enye call eye WhatsApp message. The obeka bia am responding. Itimisramo enyina asundwie. Why me? Sir, I am also part of Ghanaians, right? And I have the right to express my feeling whenever that I see something that is actually not going on with me. I also have that right to express myself. So, me, I don't hate anybody. Hey, I'm on for. A champion Asante says, I will leave you a voice note, a mix of Chi and English. Batomati. Papa, please, Nana J. He says, Papa, please, we don't want you to join politics. Hey, Ajay, me de minye bi enye. Ajay, hey, Elder J, minye bi enye. Mate, me chia Ghana mpanyimfo nyina. Na me aduma e be hia, mo ma bai.